مامۆستا شێرۆدەم باش بەریا هەموو تشتێکی یعنی ئەم پرۆسە هەنستخوازم دەستپێکێت تشربەکێ بدەوێ چەندێ ئالیەکی ئەvە دەمەکە 10 ڕۆژانە زارۆکێن کوردان ڕۆژانە یەک تێگرتن ئەنگۆژمە هایازدەهێ بەژی ji dêrkê heta Kubanê bigire heta Efrîn û heta kampên derbideriyê. Li hemberda ev çend rojin prosa serbestberdana Daişiyan ji alîkî dîwa hatiye berdan. Yani demek ku PYD û Qesedê her du proje li hember yek çê dikin binçavkirina Kurdan û revandina wan û serbestberdana Daişiyan. Çiş xelkê re dibêjin çi şirovecê têkire. بله کاک زنار وارد بخیر تیجی و همو تماشاوان آرکی و کارمند آرکی تیوی راستی جه مخابنیه کاک زنار روا زاروکا گرک مرول گلک لهن تشتان بگرن روا زاروکا چما لبه دما داوی بی رنگ تند یعنی برنگ کی خورد تی زاروک تین رواندن کاک زنار گرک ام لگلک تشتان بنارن زاروک چند زاروکێ گوهم بەحساوان دکن لە بێدەکێت سەر ئارکێ و ئەمژی بەحساوان دکن ئەوانە بگوتنەک عەربی هەیە ژوار دبێژن غەیدۆن منفەید ئەم هەر کەس دەزانێت دەستپێکە بویەرا سووریە دێ وەختێ گوڤانا بجی بوون gelek kesan bi çavê xwedîtin li gundên derdora Amûdê Qamişlo Dêrikê mueskerat çêbûn di malên hevalên wanî kevin dê xaniyên mezin dê li hundirê wan gunda dê bi seda zarok ji aliyê van kesad wan derad hatin bicîhkirin û tê tedrîb dikirin wek dibêje perwerde dikirin. Vîdeok medî di mala hevalekî me dê mala bavê wî dê zarokên giş 12 salî 13 salî ev hîn berî yani ez behsa berî 5 sala û 6 sala ji ter dikim kak dinar ew zarokê biçûk û taybet pirê wan keçik bûn dihatin di wan mala dê dihatin wek dibêje perwerdekirin û tedrîbkirin û çekê eskerî û cilê eskerî li wan zarokê biçûk xelkê bi çavê xwe dît li wan gundan çawa bazdan bi wan dikirin û riyada bi wan dikirin ev heya em ê vegerin sedema çima ana bi tundî hatiyê kirin kak zinar ji ber ez bawerim hinek Tirkan jî anî ziman piştî şerê li dawiyê li çiyayên Kurdistanê li hemberî dewleta Tirk û hemberî PKK gelek şervanan jiyana xweş dest da bi rojane bi navê 10 heba û 15 heba li ser rûpelê wana tên belavkirin ev ê goge eşkere dikin ê goge eşkere nakin dihêlin çend salin dirê ew hemû zarokin ew zarok ji xwe hatin kak zinar ji ber em zanin ji pêvajoya aşîtiyê de li ser destê cenabê serok wextê çêbû navên wan û Tirkan de ev tiştana hatin rawestandin ala esas wê pêvajoyek aşîtiyê çêbû wê cîhna ji wan serkerdeyên wan li Ewropa bibînin wê herin iltîca bikin û nîvê Kurdistanê giş dan wan nîvê Tirkiye bi belediyata û ketin parleman û ban wan kirin ji bo têkevin hikûmeta Tirkiye hikûmet jî çê nekirin emeliya selamê xera kirin şerê bajaran dest pê kirin ji bo gog nîzama Sûrî bimînin ser xwe hinganê îja zarok bêtir lazim bûn îja êdî ji hinganê dê dexta xwe danin ser zarokan û dibê pevçûna dawî dê heya heysit cî vekî hezar mirovî jiyana xwe ji dest dayî bi navê PKK şervanê PKK hemû jî zarok ew zarokan eş kutin ew zarok hemû xelkê me ne zarokê me ne piştî gogê pêvajoya yani piştî bûyera Sûrî çêbû ew lê bicih bûn ewana dîsa dît got ev zarok lazim dibin مامۆستا شێروز بێمە سەر di dema niha de ji ber çi revandin zêde bûye revandina zarokan dema niha de çeteyên ciwan şoreşgir dixwazin pêdê dirêya we be PKK bê Qesedê bê dirêya wan be çi nameyan arasteyê xelkê Rojavayê Kurdistanê dike li aliyekî zarokê wan digire û li aliyê din jî Daişan serbest berde yani divir de hevkêş bi çi rengiye kak zinar yani mitxwes ez bêjim wêna te ez sekinandim rastî mixwes ez bêjim piştî got gelek şervanên wanî zarok jiyana xwe ji dest dan di hundirê çiyayên Kurdistanê de li başûrê Kurdistanê bi dronê Tirka bi leşkerên Tirka bi mitfaiyên Tirka ewana xwez gogê tawîd bikin dewsa van şervanan divê tije bikin ana çi dikin ana zarokê me li Rojavayê Kurdistanê ya Kurdistana Sûriyê bi qeflan dixwazin bibin têxin dewsa wan kesê jiyana xwe ji dest danî di wan çiya de ew zarok jiyana xwe ji dest danî yanî divê dewsa wêna dagirin berî çe rojan hinek Iraqî heşairên Iraqî ispat kirin û grûpek zarokên Kurdistana Sûriyê hatine li Şingalê bicih bûne ewana dixwazin tawîd bikin min got Tirka jî got ewana dixwazin tawîd bikin ev heya kak zinar dixwazim bêjim ev ne nameyî ji bo ti kesî ew bi hewceyî van zarokan ev zarokê tên revandin
نجبو قصدت رفاندن ايجو قلنا قصد التدريب دبن او جبو ببن قريلا يعني افانات تنجبو كادرو نجبو قيد لتشيا كاربك نو قصد وك يبقيل بيدك بجي دبن او زاروكا قد كفنا يبقيجي وك جي تدريب جير دبينن تخازن وي تدريب بكن 2 سال 3 سال ويشيلن قنديله 2 سال 3 سال دين ويتكن كادرو او زاروك انا ما مصطفى اجيب زمان اني تي دبي يعني يكي وغوروان هاتي استواندن لقور خوتشي دكن ويزارو كي بردانا داعشة كاكزنار يعني برس شير نافي بردانا داعشة افكسانا هم خود بيجن مرتزقن اون ام اي بران يعني تنج بو برا كارن حرتشتي بكن ليجبو برسجركا كردين كارن تشكي بردانا فان زارو كان تفدي جبو عفوا بردانا فان داعشان تفدي جبو براي او قرتنا داعشة جم خوشتني تفدي جبو براي تني اوانا ببرا كاردكن اوانا شركتك ابران دبي ام خوشك لسر بشتكنن فكك شركتك ابراي ندوري فاغنر اروسي ندوري بلاك ووتر امريكي تني شركتك ارتزاقيه لاو ارتزاق خفشي ببلاش بكارتي نخلكي خو پرانا دوان كسا تني وان بنابي كردستان بكارتي نه ابزارو كاناجي تبلت بنا بكسي ما تبلدن بنابي كردستان وان ارتزاقي دكن وان كاري خدكن تربين الشنغالي ما كاري ارتزاقي تربين تشتي قول باشير كردستان تشيد به حياني زي شستر قندي دان دولتات ما مستشير وان بين دفرد ام بيج بحثا هناك سياسة بكن سياسة امريكي او اشتبانيا قصدي دروي داعش يعني تماكو داعشيت بيشا چابيتين سربز بردان امريكا بدن قد همان دبدا امريكا بينه چاوزارو تن رواندن هر بدنگا يا سيجي مصدوم عبدك وسوزا قالك جرى سوز دا وبتي بتجبوي انا كسيجي كوفيد ناهر زارو كورنا رواندن وهر امزج كريا سر لقالنا توني قرتي ركبتن جي امزكريا يعني دفردا مصدوم عبد بري حمشي تشخورد بجو امريكا اجبرش بدنگا كاكزنار سباستر برساتا امريكا جرك ام تيه بيلي جا امريكا نكن امريكا دولتك راسمالي دولتك كورتي سر روي دنياي حكم دكي امريكا بسلاحي وي وبدستي وي بطياري وي بمليون زارو كال دنياي دس جيانا خوش دس دانش امريكا نقرنج قلبي دبر هان الكردستان سوريا ولا بنظام سوريا ولا مرتزقي اردوغان هندري عفرين تري كانيه دبن زاروكا بكوجن ببن تشبكن امريكا نقرنج امريكا تنيجيل جرنج جوج برجواندي خب كاربينو امريكا جي فان كسان قالك جو معارضات سوريا جي واف كسي جوج ايرو ام فيجن وقصدي ودسي خداي وانا او دكي امريكا وق مرتزق حتى انا شخور وام كارتينه امريكا زانت شدبي امريكا جي يعني بدلي وي يعني وقت كاربيجي يعني ما تعدل منها هاتي ما شي امهم برجوانديه مل بيدا بريب كاربي ادن جيش بوق مظلوم عبدي بدولة النتوير يانجي بأمم المتحدة يانجي بوار كاك زنار اف حركتها هاني حركتها بككي يانجي اف حركتها تنظيمها هاني اف شركتها ارتزاقي او جوان بي خواستن جوج التوقيع بتشربكن ويبكن او انا بس دردي وانجو مسؤولك يربسكن وتوقيعك تشكي بكن يا دسي خوتي دسي ويج بو صورتك ورا قرتن جبو حنك يخوب ما بمجيه مني كردان بكن كردي مي فقيري بلنغاز يعني او رونشنهاني او نريزي تشتري ريزي جيرناغن يعني كا انا تكارج مربيشي كابكي روكي ريزك جي توقيعي خور يانجي جي بيماني خور بكردار بكسير بتكسير نكريه يعني نقيان دي سري تم او خافاندن وحنك بكرنا يعني توان ببين الدبر روسيا تانا وان ببين توان امريكا ببين او تاني بس خوازن جوج سورت عم بقرن وبوشين حنك يخب ما بكن او جوار نمهم جوج احترامي جو توقيع اخر بقرن جالك سباس بوي تشالكوان السياسي شيروس بوكوتم رابوي جالك سباس